Evro 22 meha Nîsanê her deveru parçên Kurdistanê salvegera 116 destpêkirina rojnamegeriya Kurdî bû kuş aliyê Mexdad Medhed Bedirxan û malbata Bedirxaniyan li bajarê Qahîrê ve hatê damezrandin. Têbîranîn di wê çarçoveyê de li Rojavayê Kurdistanê jî ew roj tê pîrozkirin. Ji bernebûna dewleteka navendî ya Kurdî û dagîrkirina Kurdistanê ji alî çend dewletan ve û pêkhatina siyasetên tûnekirin û qedexkirina di hemû waran de di nav de jî qirkirina çandî û rojnamegeriya Kurdî ji alî wan welatan ve rojnamegeriya Kurdî bi şêwazên cuda cuda li jêr fişar û girtin û astengiyên mezin û gelek pirêzgirêkan li hemû perçeyekî Kurdistanê pêş ket. û ji dema zayîn û destpêkirina rojnamegeriya Kurdî rûbiriyê reftarên tund û êşên mezin ji aliyên dewletên dagîrkerên ser Kurdistanê ve bûye. Wek tê zanîn rojnamegeriya Kurdî ku bi çapkirin û weşana rojnameya Kurdistan di 22 dê meha Nîsana sala 1889 de ji alî Mexdad Medhed Bedirxan ve li bajarê Qahîre li derveyî welat wek roja damezrandina rojnamegeriya Kurdî tê naskirin û hemû rojnamavan û dezgehên ragihandinê yên cor bi cor li her çarperçeyên Kurdistanê û li derveyî welat vê rojê pîroz dikin. Di wê çarçoveyê de li Rojavayê Kurdistanê jî rojnamegeriya Kurdî di gelek qonax û asteng û zehmetiyan re derbas bûye. Di sala 1932 diyan de li Şamê govara bi nav û dengê Hawarê bo cara yekem bi tîpên latînî ji alî Celadet Alî Bedirxan ve dest bi weşanê kir û hemû naveroka wê bi mebesta pêşxistina hişyariya netewî û bersevdayîna rengvedana reftarên ku li dijî gelê Kurd ji alî dijminan ve dihat kirin bû. û piştî hejmara 57 govara Hawarê di 15 meha heştan sala 1943 de hat ragirtin, her wisa di yekê meha çaran sala 1943 de Celadet Alî Bedirxan govarek bi wêne bi navê Ronahî jî çap kir û di sala 1945 de ew jî hat ragirtin. Piştî damezrandana yekemîn Partiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê di sala 1957 de Rojnamek Partiyê bi navê Dengê Kurd derket piştre bi awayên cor bi cor rojnameya Kurdî dwarê siyasî û rewşenbîrî de dewam kir. Ji wan rojnameva û govanên hatin çapkirin di sala 1986 de govara bi navê Dengê Kurdistan hat çapkirin û heta niha dewam dike. Her wisa govar û rojnameyên wek Sorgul, Adar, Rojda, Aso, Delav, Hêvî, Zevî hatin çapkirin lê ji ber zordarî û binpêkirina li hember azadiya Hizr û Raman li dijî Kurdan ji alî dewleta Sûriya ve pêk dihat rojnamegeriya Kurdî bi awekî nehênî karê xwe dikir û girêdayî partiyan bû lê gav bi gav ber bi tunebûnê ve çû piştî serhildana gelê Sûriya bi giştî di gelek warên din de jî li Rojavayê Kurdistanê rojnamegeriya Kurdî jî serî hilda û di sala 2011 de rojnameya Ronahî hat derxistin û di 2012 de rojnameya mizgîn ya zarokan derket û gelek govar û rojname û radyo û ajansa nûçeyan ya Hawarê û malparên cuda duwarên cor bi cor de ji alî grup û partiyên Rojava hatin damezrandin û rojnameya Kurdî roj bi roj li Rojava ve jîn û pêşketinek mezin bi xwe ve dibîne. بله جان هر سبارت 116 سالوگرا روزنامه‌گری کردی ما فرزادی میوانداری برای حسین عفرینی و کو روزنامه وام کن کل استودیو مل باجر سلیمانی میوانه که حسین تو گله که بخیر هاتی که حسین ایرو دیار 116 سالوگرا روزنامه‌گری کردیه است خوازم بسیار بکم لروش آوا و سوریا روزنامه‌گری کردی اجباریا کریزا سوریا دچار شکه دابو سپاس سریدا سالوگرا 116 روزنامه کردستان لهمو گله کرد و تایبت لمیدیاکاران و روزنامه‌وان کردستان پیروز کم براستی دما بری دما دسلات رژیم سوریه و پشتیوی امریکایان بنرخینن اوای کو دما بری دا تشتک به ناو روزنامه‌گری کردی تنبیو بله یعنی اگر هنک گوار هنک روزنامه هبون بدجیبون با اکتیف درفت نبو کار بکن به نهینی بو یعنی روزنامه‌گری قدغه بو وکو مثلا کردی یعنی روزنامه‌گری کردی قدغه بو روجاوای کردستان بدجی داد بکارانین ام بیجن هنک وکو روزنامه قدر کتونجی بلکه در باتا چاپ کردن باتا هندر یعنی در باسی هندر بکرنا لی جبو مسئله روزنامه وانجی او درفتو نبی گر روزنامه وان کی کردی در که جراگاندنا ام بیجن آزانینگاه شامه یا حلب در که او به کردی کار خواب که خبات خواب که او درفتو جی چنبیو
يعني هر کسی گو کار روزنامه‌گری بکره جی خود هندر روجاوای کردستان داد چه نبی یعنی دبیو یکسر باتا گرتن آن فشار لسر هوا یا یعنی به رنگی یعنی ادکارم بجم دم رژیم دا به رنگی بیو اما نه پشتی گو شورش دست بکره 3 سالن در باسته هناك اوك تشيبو بنجاك تشيبو براسي او قدغابونا او فشارها كهبو او جي ايدي نما كارم بيجن بشتي شوراشي داس بيكر روناهي تي في وكو قنال كي كردي الرجاوي كرساني هاد دمزراندن او جي بينغافكو براسي وكو چون وقت خدا مت تي في ك يكمين قنال كردي ازماني بوكو داي كي همو قنال كردي كتناشكرن ما تي في بدا خوا وقت بيجن ها سالفاغارا ويناكن از باجي رخنه دكم هنج اواني روناهي تي في وروج تي في وان همو جوان دركتن اما نها گونادني از باجي رخنه دكم دبي روجي دا دبي گوا روجا بيروز بكن هر وها روجا دمزراندنا روناهي تي في جبو روجا واي كرساني كرك وي روجي جي ببير بينن جبلي وي نها انا گوفارو روزنامه و جوان ما گنجر ما دست بکرنا و هن سر انترنت و بوکیدن نها درفت باش بویا يعني نها ام بيجن هر از بخوتشو معفرين مديت يعني روناهي هي روزنامه وكو كردستاني نو تشوا بكردي ولاتيني وبعربيه مديت يعني همو خلق دخونه يعني بلاتك لسر افده او دكن يعني اوك تشيبيا يعني ازاديك تشيبيا بالراستي نها نوك بريا يعني نها درفتك تشيبيا او درفته لاما نقطون هنا يجبركو هين تيجاه كيفن باندورا هيا تدبيني او درفتو هيا هين نكون قازنج نكون بخن خدمتي روزنامه‌گری كردي ار سقينه هيجي يعني تماشا بك اگر تو حتى روناهي تي في تماشا بك تصدق هين روناهي تي في كوك بيش نكتيا وبيش ناكافيجي يعني بس تنها يعني اگر براسيجي جبرجو شورشكايا ونرتي وشورشي دكي مخابن گوری حق نادیه یعنی ام بيجم تو دبینه حتی نه يعني الوزيه كاي لوزيه كاي د برنامه ودا د کار ودا او همو يعني دبي گو دوی روجای دا روجای روزنامه‌گری کردی پیش بخینن فدجی بره بگرن هر وها ام بيجم روجاوای کردستان حتی نه تو کانال نینن يعني جبلی وی درفتك مازنه لام ایرو هم دبینن کورسات نیوز درفتك داي قالي كورسان درفتك داي ابا جي ريزه يعني اما ام كارت شو تيجي بگرن اف جي كبي خدمتي كار و خباتي روزنامه‌گری روجاوای کردستان براسي اما روجاوای کردستان ايرو تشتي كوتي خوسن چيه تشت كبي او درخينه يعني راستيا ور درخينه ميدان لغوري روزنامه‌گری ايرو فيسبوك دركتيا از كون بيجم او بيوانن روزنامه‌گری خراب كريا بتايبت ايما روجاوا همو بگوری اجنیدین پارتیتی حزبیتی يعني و مسئله سیاسی نزدیک دبن گلک جار راستیا روزنامه‌گری دور دکبن يعني تماشا دکی کانال نه هنا يعني هریما کردستان نجی لسر روجاوای کردستان بگوری اجنیدین لدیجی روجاوای کردستان نوچان ساز دکن خبر ساز دکن يعني ام بيجن قالك جارها نوچان وند خدمتي داعش دانا نوچان وند خدمتي جبهة النصر دانا نوچان وند خدمتي ام بيجن اجنيدين رجيم دانا يعني قالك جار بالراستي كشتين محمد فارس راهوتي قوتن شهداء يعني ابو بري في بسيم ها ابو ما بخو قدوري كده يعني قالك جار تشتي واتي كرن اما ايه كردي را شهيدين كرد قهرمان كرد را تدبيجي هم دبيجي هاتنا كشتن يعني او بيوان روزنامه‌گری دور کبه نه روزنامه‌گری دیگه روزنامه‌گری کار روزنامه‌گری در خصوص راستیان چه و شرطی تردخین تو اشکارات که اوت که به مقابل و به اوج يعني به گوت بيجي تبترسي به گوت حسابي تشتم که چما ته حسابي تنها دیرو که که ته حسابي راستی دوزا گله خود که اول راستی اوا ضعیفتی هيا لروجاوای کردستان اوید کن بيجم جبوجي انا ايرو هر کسک بیا روزنامه‌وان يعني يجو نا دوره ديه نا دركري همو در كسر فيسبوك آن بو اندام پارتی کی یا دوست پارتی کی ناو خاک روزنامه بو روزنامه‌وان يعني روزنامه‌وان يعني تا يعني جبلي نا قالك انا شرطيني يعني ام بيجي الا هي
مكتب راگاندنا بلند خلص کرده اما دوره و هنه خوله و تدر درباس به هنه کاری و هیا ممارسه و هیا دری و هیا کانی تشتک چنه اما دوشه روز که بوین شورشگر آن بوین روزنامه‌وان یعنی پشتی شورش سوری دست بکر و شورش گلان سوریه یعنی یگو حتی دو پیر بحثی بو ایرو ام دبیرن خوکرن شورشگر یعنی اب باندور هیا لسر کاری روزنامه‌گریه بله ام کاریم بیشین سازی و پارتن بتایبەتی لە ڕۆژئاوا کارینە خزمەتێک ڕۆژنامەگەری بکەن لەوەریان نە هەنێ ئەم کارم بێژن نا ڕاستیە ڕۆژنامەگەری یعنی پشتی ڕژیم کەت هەیە نا ئەم بێژن gelek tevgerin civana derketin her kesi rojname xwar durust kir her kesi em bêjin malperj xwar durust kirin yani anha livik heye yani livik ji berê baştir e yani em bêjin ciwanên me ê Rojavayê Kurdistanê çi ê bi şûreş rabin çi ê bi serbixwe bin an bi xetê sêhem yani xeta ku niha Kurda girtî yani yani karê rojnamegeriyê bi rastî هيا اللي اما نزانن بقزنج بكن بچاو ايكي بكار بينن يعني سيستم نينا يعني دبيغو او كاري روزنامه‌گری تيكه في سيستم كي بونو منا گركي بدهان خول پرورده روزنامه‌گری هبا از دبينم تنها زبان كردي هيا زبان كردي پیروزه تشكي زور باشه او گاو كي ديروكيه وقت چاو زبان كردي نا پيش كبه دبيغو خولن پرورده تایبت ای روزنامه‌گری لروجاوای کردستان هبی افجی از پیشنهاد کی جی حکومت خسری دموکراتیک روجاوای کردستان را دکم برکه و تلویزیونی بو بکاربن ایدی جبرو پیدا خولن تایبت ای روزنامه‌گری پیش بخینن چونکه اول ضعیفتی که براستی بله که وزن الور چه روزنامه‌گریه که روزنامه سربخو آزاد هی پیدا ببلور یعنی ای سربخو آزاد تنه از راستی ببیجم نه تاکود روجاوای کردستان تشتکی سربخوتنه نه از شخصی هری سربخوامه اما از فکر خدا از اولی که حزکم من از نه ابو 10 ده از روزنامه‌وانم و از خود سربخوا حسابکم اما تو قلم بنری تی بناسی از اولی که از حزکم یعنی اویم بس اولی که داره یعنی جبوی از هیوی دکم دبیر روجه دوار روجا پیروزا بلا کس روجاوای کردستان نبیشه از سربخوامه نه سربخوانه کی گو سربخوام بلورن از راسیا وان در خینم کس سربخونینه و تر روزنامه جی سربخونینن تو کانال جی سربخونینن تو هر بلکه احتمال رونایش بیاد سربخوام نه سربخواه یعنی ام بیشن سربخوا لروجاوای کردستانی تنه نه روزنامه‌بیر و نه روزنامه‌وان و نه روزنامه و نه کار روزنامه‌گری سربخوا تنه باشه رولا روزنامه‌گری کردی لروجاوا حتی چند کاریگری کارتکرین یانجی رول خواه بوده د شورش روجاوا ده خوی رول و زنی چویا ای روزنامه‌گری کردی نه لور مخابن قال لك روزنامه‌وان ما هنا بأورينت را کار دکن اورينت باشکره بشگیری لداعش دکی و لاخوان المسلمين دکی باشکره و اف نها قال لك روزنامه‌وان ما بروان دارن و قال لك روزنامه‌وان ما كاتن تلفزيون عبد الحليم خدام كو حتى ناكوج بيا رجيم و رجيم بو اوجي روزنامه‌وان ما چون لورجي کار کرن اوانا نايرو خوشورشگر حساب دکن و اوانا گد عالی کردی دا رکار روزنامه‌گری دکن وان به نزیکی رژیم حساب دکن يعني ایرو نافکوکین هيا يعني او رولا روزنامه‌گری براسي آزاد جي لروجاوای کردستانه نها ام بیجن هنه کنه ام بیجن دبن فشار هيا يو فشار نا دمجة بتشم از بتشم براسي ابا عبد الحليم خدام را راگاندنا وان دا کار بکم آن راگاندنا داعش تا ای اورينت تي في دا کار بکم آن راگاندنا گدن وانه نيجي کی ائتلاف کار بکم از چاو از این نو ملت از شهید با ملتی زاروک با ملتی بدستی وان شهید کبی از بنفسینم از جبوک بیجم از روزنامه‌گری نبورنگه روزنامه‌گری تل عالی ملت خوب تل راستی ملت خود داخله ام بیژن روزنامه کردستان لمصر هات آبا کرن ام بیژن جبو قضیه کردی بو جبو دوزا کردی بو جبو راستی کردی وری او کرن ناوی کردستانه ام گره که همو روزنامه بانک ام لوی بدارن چما مدحت چما ام بیژن مقداد مدحت با و عبدالرحمن ابنا چما خاصن ناوی کردستان لیکن یعنی جبروی ام ایرو هر روزنامه‌وان کردی گره که ام جبو وی سال بگره ام خواه یعنی وگرن راسیا خواه
ام راستی بدن ناس کردن روجاوای کردستان آن پرچه دین کردستان گره که قلم مد خدمتی دوزا کردی دابه ند خدمتی اجنیدا دابه و ند خدمتی یعنی هنه کردن براستی جی گله کنه خود کن روزنامه‌وان جبو عرب شوفینی بله لسر فیسبوک گوتنن ما ای کردی دکن به عربی جوان را تشینن آن دکن ترکی جوان را تشینن ترجمه دکن و پرر صدقرن خور روزنامه‌وان حساب کی یعنی اول شما گوتنه تا ای کردی دو خوازه دبی مثال ای فلان کسی جمرا ورب گیرنه جمرا بشینه ج کردی لاتینی دک عربی دشینه و خود کی روزنامه‌وان دبی از ورگیرم که نه ورگیری تخدمت کی دندکی تخدمت کی دجی خلق خود کی نه روزنامه‌وان کی آزاده شخور به کردی آزاده کی کردی لاتینی لوانی لدیجی وانه دنبن ای اول نيجي کی رژیم آن بله اما لب خوابن ببرنگی يعني تشتبه هاتكن اما بحث تشتكي هر سر بابتين بحث بكن بحث انه چند تشتكي ها بحث هندت که چند روزنامه‌وان کاتنه درخستن اوه که بیشن چقاس راسته و چقاس گل پیوان آزادیه که وزن يعني نا براسي نا هر نوچن يعني هر نوچن گناه هنه عمد بينن نوچه قال لك يعني براسي بدلي جملات نينا يعني حتى بدلي بقولي راسيه روزنامه قريه يعني نمونه كيشايا كيا روزنامه بان گرك بچي و كيشاي شروبه بكي ناس بكي وربيش بكي گرك او حد اوليو بگري نرينو حد اوليو بگري قال لك نوچاير متين بالوكرن بركي و روزنامه بانا تك اولي دراسيه روزنامه قري دا نوچاير ج تك اولي ج پیوان روزنامه‌گری دود کبه اول راستی که لما خابن حتی ایرو ام دبینن گل تشت به یک آلیت او کرن جبلی یک آلی نه روزنامه‌وان دبیگو دهندر خودشی که کار روزنامه‌گری کر ولو تو جالی که حسکه اما دماغو تدید شاشتین هنه او شاشتین لسر دوزا گل کرد مترسی داره دبیگو ته و شاشتینات آشکاره بکه لی مخابن اوا ادی ضعیفه بله برس حسین افرینی روزنامه‌وان سپاس بوده کل استودیو مل باجر سلیمانی حاضر بی هر شادی گل سپاس ممنون 116 سال در باز بن سر سالیاد روزنامه‌گری کردی دو بریار الهرم کردستان چندین چالکی و مراسم پیشوازی لوی سالیاد بیت کرن بری و بیرهاتنیجی هجمارک روزنامه‌وان باجر سلیمانی کمبونو نیگرانی خوشی لسر روشا روزنامه‌گری کردی نشادانو سنتر میتروجی بو باروانی کردن الماف روزنامه‌وانا آمارا تندو تیجی و پیشرکارین کار روزنامه‌وانی لسر است هرم پیشکش کرد. یادی 116 ساڵەی دەرچوونی یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی دەکەینەوە. ڕۆژنامەنووسانی هەرێمی کوردستان لە ساڵیادی ڕۆژەکەیاندا کە ئەم ساڵ 116 ساڵ بەسەر یادی ڕۆژنامەگەری کوردیدا تێپەر دەبێت. نیگەرانی خۆیان لەبارەی ڕەوشی ڕۆژنامەگەری کوردی دەردەبڕن و پێیان وایە هێشتا وەک پێویست دەرفەتی گونجاو لە بەردەمکاری ڕۆژنامەوانیدا نەڕەخسێنراوە کە بە شێوەیەکی ئازاد و بوێرانە ڕۆژنامەنووسان درێژە بەکاری ڕۆژنامەوانیان بدەن بەڵکو واستەنگ و گرفتی زۆر لە بەردەمکاری ڕۆژنامەگەریدا بەدی دەکرێت و ڕۆژنامەنووسان بەهۆی کارەکەیانەوە تێرۆر و شەهید دەکرێن. دەستگا بەرپرسەکانی حکوومەتی هەرێم هەنگاوی جددیان نەناوە بۆ سەروەری یاسا دیاردەی دەربازبوون لە سزا باڵی بەسەر ژینگەی ئازادی ڕۆژنامەگەریدا کێشاوە. ئەمڕۆ بەڕێزەوە لە بەردەم کاروانی شەهیدانی ڕۆژنامەگەری کوردیدا دەوەسین و سەری ڕێز و نەوازش دادەنەوێنین بۆ ئەوانەی لە پێناوی ڕاگەیاندنی ڕاستیدا گیانیان لە دەستدا دەشپرسین. کێ سۆرانی مامەحەمەی تیرۆر کرد؟ کوا بکوژانی سەردەش عوسمان؟ کوا لێکۆڵینەوە لە تیرۆرکردنی عەبدستار تاهەر شەریف؟ بۆ بەرژەوەندی کێ ئامەدی کوڕی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی بێ باوک کرا؟ وەڵامی ئەم پرسیارانەش تا هەنووکە بە هەڵواسراوی ماونەتەوە. لە ماوەی 4 مانگی ڕابردوودا سەنتەری میترۆ 60 کەیسی بۆ ڕۆژنامەنووسان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن کردوتەوە. لەناو ئەو کەیسانەدا 72 پێشێلکاری تۆمار کراون. لێدان و دەست بەسەرکردن و کامیراشکاندن و ڕێگە پێنەدانی زانیاری و دەست بەسەرکردن و هەڕەشەی تێدایە. پێویستە ئێمە ئەم ڕۆژە هەمیشە بکەین بە ڕۆژێک بە ناوی هەڵمەتی داکۆچیکردن لە ئازادی بیر و ڕادەربڕین لە وڵاتەکەمانە، چونکە
سەرهەڵدانی ڕۆژنامەگەری بۆ خۆی بە نوعی لە نوعەکان سەرهەڵدانی ئازادی بیر و ڕادەربڕینەوە هەر ڕۆژنامەگەری کوردیش خۆی لە بنەڕەتە وەکو هەوڵێک بۆ گەیاندنی دەنگی نەتەوەیەکی ستەم لێکراو دەستی بەکارەکانی کردووە بۆ گەیاندنی دەنگی ئازادی نەتەوەیە کە ڕێگەی پێنەدراوە قسە بکات. هەندێک لە ڕۆژنامە نووسان پیان وایە لە هەرێمی کوردستان ئازادی ڕۆژنامەگەری لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی تر جیاوازی بەخۆ دەبینێت بە جۆرێک لە هەندێک ناوچە تا ڕادەیەک دەرفەت لە بەردەم کاری ڕۆژنامەوانی